Science Department join ka Sankadev control kai Q&A channel team kapabilisim kaya ya kali ka challenge kabangan challenge kini Arnold kiri usahaan hagbede bat ka article 371 bat ka section nomor ba kipat ba haka vi berkway ke judak real ki phaipa shagale ke debate nang shibe ni bagari ke debate ngam shib bagari ke discussion namalai lam patrayo pat ba hai grinsan robon ba ka article 371 dalam ke jima ba kata the schedule kanong ke jiena denre ni kapor kabamatan ma kapor sangat kuminik ayo ngan yak step hindia ye ka political history joga generation kenapa tibadal hari ini dia ke jishai kipat ba ke dia ke jishai bat ngayeng ha ka jo kanongrim kum president jika parti batum ka party bangi yang bangi khun ban prio ye ke jela ye ka article laispa ni koi hai ni om tumta ngampo panongra ye ke juga naglan ni lada lai hi ye ga wai lada pinang ban penenkam ka song ke jipakla ka joki nomor ka teks ka shai ka article laispa ni koi ka kren shai batini do ka jimpen pau ka jong ka jikren ka jing ba irwin ka pensem ba ka parliament ka nama ban penenkam kadang ka konflik kindia ka pa ban peli jikren kadang ka konflik hagbedi ba ka unionist ka stateless ba ka concurrentist ya ka tala ban sorot ndrei ka naik ka government of India ka khama balik ti doyo ka khama balik klong nen apo naik lan nama la protect wala bikinla ban thawan ka don kam bani pendek bani negotiate with the government of Nagaland but the government of India ngan sakre ni kala ndrei shwa nong ni balik ni ka schedule he ka schedule nga shwa ban perkenal ba kini ki hima khasi ki kiri khasi ki kile sno ba ke India limba ke instrument of taxation mau limba ke jikam ye instrument of taxation but they ni bagi semua tu abala rum hapo kari dia berlaha hapo ke jela ke provinsi ka Assam kidon kam ye ai ke berkepang bakine daya jadi kapor kam syah bangan kuli kidon kam nama karukom in ke jiki khasi ke per ni khar bagi karukom kariam ke baik ke ke pam jadi ke trei tak perlu sidong ke songkha ke semang ke per mara don kam bati habor kata ke debate hapo ke constituent assembly kila constitute ke sub committee balapan pari ba irwin mere ba kira minjur ba ai ke di sikshi ba ki jakan nami ki ba ke background nan bataya ki jakan ki ba lahab lingkong no the governor general in council was pleased to declare the following territories in the province of Assam as backward tracts the Galway district the British portions of Khasi and Jaintia Hills district other than the Shillong municipality and cantonment, the Mikir Hills in Nowong and Sibsagar, the North Kachar Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Bandiparak frontier, the Lakhimpur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosno, Bakinaga Kiltre, Kinaga Kijik, Article 371. Ini baik kita hadir bagi nilai yo ek section tapan kaya ki district council but la establish the United Khasi Jaintia Autonomous District Council ka Abyo June 1952 kami ke United Khasi Jaintia Autonomous District Council kaya baca 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969 pek ke ong yu kani bangin suhu yang kata board Joga Sikshidi. Kani ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969. They hamni ba nilayo ya kata ka sub state ka autonomous state bala ai yangi kami ka full fledged state but la one ban declare ya kani ka sub state hapo Meghalaya April 1970 katna ispa nyoko but they had to see April katna ispa nyoko but they didn't see ba kimi ilamayong ban bersyak we want a full fledged state no hill state no rest but jai tu hadir but hangi
kasedang ke Telot Bor jong kata ke 6th schedule kabagi keren. But hani ngin beri ba ke amendments to the 6th schedule of the Constitution ke keren kumno. Pet kawan ke lamsu ke para 12 ni. Kapor ka jong ni barang pulih. Special provision as respect application to laws in Meghalaya. In any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of subpara 1 para 3 and is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kabut hangi ni suhu ba laragadal kita buat pergi pergi an kita bagi tahu di mana tak subsidi Meghalaya, bagi an juga sorkan Assam, an juga sorkan Assam an juga subsidi kita. Nang kawan susu subsequently the Northeastern Reorganization Act 1971. Hangi itu kata para 12 bagi keren di kalau kuni. Minta ke puan ke para 12A, tadi ke para 12A ke overriding power to the state government. Angin pun ke jingit ho, bala tidak ke jingit ho, apne ki an jo bas district council, bagi an jo bas sarkar jela, nila yo ela ke jong jela sket tuan, ki an jo bas sarkar jela ki to ensure that there is no parallel authority in the state. Piso to, nyima bulan apni ho ke jela, te mak padau kadi yen ke an jo bas sarkar jela. Tinggal maksud ho, tinamar ka bulan bangin dawa ban weno ek artikel 12 ni kalong ke jindawa kaba sulehan. Mentang ini cepat ke government of India ini diri ko ay kapara 12 ye. Kenapa kalau orang mereka dia kata kapara 12? Balapan pa mentara wini ki nongsakan. Kasokan dia kalau ini tu kasibin. Payo kalau cuma cuma berperang payo pay payo di district council. Sigi autonomous body. Nomor kata kalau kamlong besok larang ini yang weno ay kapara 12 ye. Kenapa governor you have an exam? Nyimpi berklet ru ya kapaus bejong governor. Governor and president always act on the advice of the council of ministers. Then on the advice of the council of ministers, he would not like a governor of India can advise the president bon exam ya kan ke baki pas na bertrain kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Kamlong logical. Nanda Kisi hari ini yang kita dalam government of India berkumpul oleh artikel 254. Nama artikel 254 kekeren inconsistency of law. Kalau negara kecil itu kok pergi central law, bagi state law, central law ini. Tapi what will happen to India? Baru kisi ini dia kat bawah. Nah terkadang kadang kecil itu kok. Ini yang bakal schedule tempat dia. Fiong dia dah yang ketemu besar. Kita ini nongsakan. Atau pada district council kamparan hagabri bagi kendong besar. Anong ipi dalam day beniyo ini jelas apa pura alienation of land would have taken place in large scale. Apa ke Meghalaya ke ini nonton jekasu. Nama ke district council ke kendong ini mandate bantauan hagabri bagi transfer of land. Nak kata kena remkis hak cat kena sepak nyupui. Mentah menilai kendong dan ini bagi kami Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1962, kelana terkendal negara ini jadi sekiwai pak. Mereka kata angin pek tu ya kita kijakan. Ki lebih ke schedule kamla menteri kamlut habaro kita ki habaro ko ini ke jelas jadi. Pek ngan puli ya kene kami ini Shaila. In the Shillong town, two distinct areas came in existence. Hapok Shillong dan Atli Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the Northern Shillong, kasi chili kama memberikan lagi ni. Nanta sebuah pada Shillong administered area which formed part of the Khasi state of Milliam, but was comprised in the Shillong municipality or cantonment. Shillong administered area comprised of that part of Shillong municipality which belonged to the state of Milliam, who handed over these areas to be included in the Shillong municipality for the purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mokhar, Jaya, Mokrep. Kalau menteri company, what are the hapok municipal malai for administration? Tinggi hampa suatu mentah hak konteks kerja. Hatol ke diska ke schedule hak konteks juga Meghalaya. Nilang bertawa mendiri tahu para trofi that will be observed. Larangi kita kanumlah menentu parallel authority.
Niran kam ban penkhan mentai ya state government. Ban penkhan ya state government ni baik ya article 371. The 371 ka spell out clearly. All kalaman ka conflict keberi ka list 53 and 54 ka badan ko union list. Lara ka government of India menta kala ai hinaga ya laispa new way A. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Lara ka ai ya kata balar ka don ke jitko kaden ka lukunan ram no abaki ai ni iklan pe bakani kan conflict bakani ki list di bawah apa union list kadi ke duty ke jong government of Nagaland ban negotiate with the government of India the context jong Nagaland ba Meghalaya kai fair Nagaland ka don ka insurgency problem himla ra ya ka armed forces special force act ya ka armed forces special force act la country kam hadiru ki jaga ke baga government of India ka declare as distant area. Please don't mix any issue. La declare hadiru ki area ki baga government of India ka declare as distant area ki country kam make armed forces. Kani I full power ya ki army la ki military bakin conduct in the way ni bakin operate ki ki jaga. Tin ma kata kata government ma bagi don ya article 371 ki country kam la government ke insurgency no AFSPA will be operated upon Nagaland. Tengah aku akan penelikon. Nongin kaji kalau ba, nyemong, wat lari nyemong bagi don kami yang artikel 371, rate 4 G Oslo, bagi nong bagi don kami su ya ke district council. Dah ini istilah yang pernah. Menong pengacuan juga 371 kadang kejuan. Kisah jual kita pasno. Kumno habang kumno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kapot kita practice ini. Apa ni yo yang kawan ka shongi kumuni penentang minta Meghalaya balik kita berarti uyurnya bagi dari dia wah kan itu tadi balik kita menafsir dia kama berarti uyurnya berpercaya kisah balang ownership lalu kita try di ai jimet no can stop. Dia katakan kita, kumno begini raya. Dia nama katakan ni hak bersuatu kum kejian cukup. Ni suatu apa hak apa begini dari autonomous body. Yes, kita kesiksi kalau ada ini nama kaya ini dianjur bersoal alasan. Ni panshu agajung kejual hak pan insert ke government of India ke insert ke para 12A hak constitution. Ban pentingna that there is no parallel authority atau apa atau tidak boleh agak jelas ni pak ni apa menurut ultimate ni bersofar apa pak bersofar dengan tanggung tempatnya ni don kami apa boleh kali ya ka artikel laispa ni boy piapan suatu yang artikel laispa itu suatu perang comprehensive kasih tahu clearly Kamdam, ki anjo ke sarkar Nagaland hapok Nagaland ki bubun ka Wildlife Protection Act kam terekam ka Forest Conservation Act 1980 kam terekam Mines and Minerals kam terekam hani berfak ki anjo ke sarkar India ki terekam lalu ni jintlai yo ini kan jintlai dai menta ka ti mau ki sya munu pamajie ki beriusi mar ka khlebeda kata ka sikshiri ini bahwa dia ka kali ka ruling to the Supreme Court haga 1971 hagri ba nan puli ini ko ngumno Supreme Court held the preamble of the Impugned Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But big but here, but the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law making power conferred on the district council. Namar kata kalau district council kama bertawan hai di transfer of land, berkang di juga di tribal di trajeka di tawan. Hagwedi berkat penyedai daily bak kami kena transfer. Timbangkan kadang kalau lobby ke bersyukur di kerajaan kita akan jaga sini. Kami tak mampu persamaan promote di tourism. What the government MDA recently kalau persamaan baga tu ka amendment ke kiwanra, kumno ban create the land banks. Begitu ke nodal agency kin hit direct ke kumno baca.
Ringilan game, mana kalian jadi kita wala ke amendment, ya persyak ke government kamu berdiri itu ke amendment. Bahkan takkan dalam lobby, kumbat ini di MBA world kita bitri yang upaya pak ini banyak borok, habis pakai ILP, nama diskusi kalau ILP si ILP ini kibret itu ada bol si ILP support government of India. Harga jaga betul protes, ya ke presidential order ke remove. Yang buat kasih janjian ke Bremul juga Bengal Eastern Frontier Regulation ki pass man ke resolution house ban kami. Tinggi cuma di dalam ekspor Delhi di bawah kan pro di tourism ini non impact habis hari atau kadang kalah terus ni mak. Wala ko jalan lo. What will happen la hapo ke government of India kamara ka ke lando. Kani ke lando ji Kenya. Kani ke lando ji Kenya. Namar ka kata ni hapan ye. Kalau ini sih ini bukan dengan diri, apa kau dia bersah? Kayak kecil, kayak artikel tulis virtual. Mending beri lambang raya apa? Tapi dalam kapan discuss, tadi belum close tu. Siapa ini supaya apa? Siapa ini penplumar yang jimat cepat tu? Kapan lulu supaya apa? Haru bagi apa kim kim su? Orang ke artikel tulis virtual, habis sinjak ni nusuran. Chúng kita di dalam perlai pak tak kiba pun mungkin orang kiba nanti jikli ngimlang ni ngimhapan snotu kayak gini ke artikel tulis virtual. Nampak bantren lah kalau temporary provision dan kalau permanent provision kata kadang dalam constitution ini buat dia tulis virtual mereka konteks juga Jammu and Kashmir kayak pada konteks kejudian ini konteks juga Nagaland kayak pada konteks kejudian. Kau bakal mengata onumlah penyadai dah kesiksi. Hadir bergerak yang nak jom berjalan. Lebih orang yang ketemu bersah, lebih orang yang nunggu bentar. Lain orang ikat tu kan di bentar. Kiba ke state government, kampung manusia. Tetapi ke district council Meghalaya, ke Shanghai, ke DCA department juga government of Meghalaya. Ngaterang ni pas ke BBR ke Kharsau. BBR ke Kharsau le desain yang kata kom mengenai tiket kom terkom perhat terkom sensation juga kasih. Barang ini hak sebagai government untuk upor dari MUA government hak pok jilong cimisa jumukul umpunya yang BEB ada Kharsau ji upah lagi kerja dan pemaksan pilih bagi dia penbaik ngingin saya penbaik mari orang ini penbaik ini kena baik dan akan pas ke BEB ada Kharsau pas ke BEB ada Kharsau kadang itu upor BEB ada Kharsau apa nation apa sekretariat nak cakap kita this council ini shall depend entirely hante hapo ke DC department. Tawan itu bangun kimpe ada kimon kimpas. Senada terkenal. Ban kesokat selalu kayu alam. Ban bread ke ciki. Pe kadang ke ciki muda. Persyak yang tak antawi. Kesokat tak caki ke isu bread masih disponsen. Langsung yang tak problem. Kita tak minta kita milihnya rasya. Aku di building permission. Kalau aku berpindah hospital, you numpang ke semua. Nama kita tahu, minum yang pakai apa? Minum pensuhu pakai apa? Tak menginventoi ini, dengan pakai artikel tulis virtual kalau komprehensif. Ngin sakras, mah yang kata cingking, oh mendengar apa ya? Ngin mereka depan ni, oh balada, oh lari ni apa yang artikel tulis virtual, ngin dulu ini pengen. Iyo ini betul, dan iyo kok suci ni betul. Atau ingin lihat kita so government of India berdimand atau berdiri tak? Ya kapara tu ni. Atau kita pakai body atau governor, atau tu presiden dan governor would act against the advice of the government of India. Atau kata government of India kan advice to president dan governor berexamine ada bagi tahu nang berpetrikam hamil. Is it logical? Ini di jika so nama faktor kamsa ngasuk kalumpan apa sih mereka pun persang belum disiplin. Tadi kita nombor ke bani itu. Ni yang kita nombor bakal section in the context of Meghalaya kampanye. Ni dalam ini provision juga artikel tulis virtual. But tidak berikut. The district council ketahui yang ini bakal provision jom ke section ke para 3, ke para 9, ke para 10. Ke state government kami akan tahu ini bakal provision juga section. Ketahuan ini bakal provision juga state list, concurrent list. Ini apa sesuatu? Nangungi kawan. Ingin bertanya ke section
menurut kawan di council, the state government kerja ini, ini dia create confusion. Kayak pengiran kaman dah, home the state iran kaman pentuan, bagi ain di bertuan, bagi laman tahu di ain bagi laman daerah ini, boleh show.